Zdravo svima i u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da ubacite mađarsku mapu u Eurotrack Simulator 2. Prvo što treba da uradite je da odete na ovaj link koji će biti u opisu klipa i idete ovdje, samo da im da ovdje download, tu mi mislim da evo ga. Znači kliknete download i odvešće vas na ovaj website i tu samo idete download to your computer. I sada on kreće raskida, velika mapa, evo, piše 170 megabita. Kad ste to uradili, dobit ćete ovako zipovan file. Evo vidite kako se zove, njega samo ne treba da ga otpakujete, nego samo da ga prekopirate u dokumente Eurotrack Simulator 2 mod folder i to je to. Taj deo gotov, sad idemo u igricu i tamo ću vam pokazati nastavak instalacije. I evo kao što vidite mi smo u igrici. Znači prvo što trebate da uradite je da napravite novi profil. Onda ovdje izaberete sve ono što po vama, znači neću tu ništa da se miješam. Ispišite sve, sad ovdje gdje piše aktivni modovi samo štiklirate magyar.zip i onda posle toga ovdje gdje piše igrački modul izaberete hungry.mbd, idete na pravi. Ovdje možete da preskočite čarobnjaka, isto na vama. Sad posle ovoga birate grad u kome ćete da krenete da vozite. Znači isto bilo kakav grad, samo svaka tura znači je negdje od 500 do 1000 evra, znači stvarno je realno odrađena mapa. Nije kao pravi ETS, dobiješ 50.000 za 100 km. Teren. I evo ga, to je to. Znači kao što vidite mapa savršeno radi bez problema. A ako imate vi nekih problema pišite u komentarima i ja ću se potruditi da pomognem. To je to, hvala na gledanju i ćao.